9. novembra 1993. godine, tačno u 10 časova i 16 minuta, u srcu Mostara dogodio se trenutak koji je obišao svet. Posle višečasovnog granatiranja, Kameni Luk, stari most, koji je više od 400 godina povezivao dve obale reke Neretve i dva dela grada, polako je popustio. Pred kamerama i očima stanovnika, most se zaljuljao, raspao i nestao u zelenoj vodi ispod sebe. To nije bio samo pad jednog građevinskog dela. Bio je to pad simbola zajedničkog života, trgovačkih puteva, svakodnevnih susreta, skokova u Neretvu, uspomena generacija i ideje da različiti ljudi mogu živjeti zajedno. Mostar je tada već bio grad bez normalnog života. Ulice su bile razorene, zgrade spaljene, a hiljade civila živelo je bez vode, struje i sigurnosti. Ipak, stari most je stajao kao podsjetnik da grad još nije potpuno izgubio svoj identitet. Kada je pao, svet je shvatio da rat ne uništava samo vojske i položaje. Rat uništava sećanje, kulturu i ono što ljude povezuje. Ovo je priča o Mostaru, gradu na Neretvi koji je od simbola lepote postao poprište jednog od najtežih urbanih sukoba na Balkanu. Priča o komšijama koje su se našle na suprotnim stranama fronta. Priča o opsadi, gladi i razaranju. I priča o rušenju mosta koji je vekovima spajao ljude, a u jednom trenutku postao simbol svega što je izgubljeno. Pre nego što je postao sinonim za razaranje, bio je jedan od najprepoznatljivijih gradova na Balkanu. Smešten uz smaragdnu Neretvu, Mostar je vekovima predstavljao mesto susreta različitih kultura, vera i tradicija. U njegovim ulicama mogli su se čuti različiti jezici i naglasci, a svakodnevni život odvijao se između starih kamenih kuća, džamija, crkava, radionica i trgovina. Središnji simbol grada bio je stari most. Izgrađen u 16. veku po nalogu osmanskog sultana, most je projektovao Mimar Hajrudin, učenik čuvenog Mimar Sinana. Kada je završen, njegov elegantni kameni luk delovao je gotovo nestvarno. Za tadašnje graditelje to je bilo pravo inženjersko čudo. Stari most nije bio samo prelaz preko reke. On je bio srce Mostara. Njime su svakodnevno prolazili trgovci, zanatlije, učenici, vojnici, turisti i zaljubljeni parovi. Sa njegovog vrha generacije mladića skakale su u ledenu Neretvu, dok su posmatrači sa obala aplaudirali hrabrosti i tradiciji koja je trajala vekovima. U drugoj polovini 20. veka Mostar je postao moderan, industrijski i kulturni centar. U vreme Jugoslavije grad je doživljavao ubrzan razvoj. Fabrike su zapošljavale hiljade ljudi, izgrađena su nova naselja, škole, sportski objekti i bolnice. Za mnoge Mostarce nacionalnost nije bila ono po čemu su prvenstveno određivali jedni druge. Važnije je bilo iz kog su kraja grada, za koji fudbalski klub navijaju i gde izlaze. Grad je imao poseban duh, opušten, mediteranski i živahan. Malo ko je tada mogao da zamisli da će upravo Mostar, grad koji je vekovima simbolizovao povezivanje, uskoro postati grad podeljen frontovima, ruševinama i dubokim ranama koje će ostati prisutne dugo nakon završetka rata. Kada je početkom 1992. godine rat u Bosni i Hercegovini postao neizbežan, Mostar se našao u veoma složenom položaju. Grad je imao mešovito stanovništvo i izuzetno važan strateški položaj u Hercegovini. Kontrola Mostara značila je kontrolu puteva, komunikacija i prilaza južnom delu zemlje. U prvim mesecima sukoba, jedinice Jugoslovenske narodne armije i snage bosanskih Srba držale su značajne položaje u okolini grada. Tokom proleća 1992. Mostar je bio izložen snažnom granatiranju. Stambene zgrade, istorijski objekti i industrijska postrojenja pretrpeli su velika oštećenja, a stanovništvo je dane provodilo u podrumima i skloništima. U tom periodu
pripadnici HVO i Armije Republike Bosne i Hercegovine delovali su kao saveznici protiv zajedničkog protivnika. Zajedno su učestvovali u operacijama kojima su tokom leta 1992. potisnute srpske snage iz većeg dela Mostara. Mnogi stanovnici tada su verovali da će grad, uprkos razaranju, uspeti da se oporavi i da će rat uskoro biti završen. Međutim, savezništvo između nekadašnjih partnera bilo je krhko. Naoružane formacije koje su do juče delile iste položaje počele su da uspostavljaju sopstvene kontrolne tačke, ograničavaju kretanje i pripremaju se za mogući sukob. Građani su primećivali promene u atmosferi. Komšije su postajale opreznije, a glasine o predstojećim borbama širile su se gradom. Ulice koje su nekada bile pune života, sve više su ličile na prostor u kojem se očekuje nova katastrofa. U maju 1993. tenzije su prerasle u otvoreni sukob. Mostar je ponovo postao front, ali ovog puta borbe su vođene unutar samog grada, između snaga koje su donedavno bile saveznici. Grad je fizički podeljen, a stanovništvo se našlo usred brutalnog urbanog rata u kojem su civili svakodnevno plaćali najveću cenu. U proleće 1993. godine Mostar više nije bio jedinstven grad. Linije fronta presekle su naselja, ulice i mostove. Neretva koja je vekovima predstavljala prirodnu osu grada postala je granica između dve zaraćene strane. Borbe su vođene gotovo za svaku zgradu. Stanovi su postajali bunkeri, podrumi skloništa, a škole i javne ustanove improvizovane bolnice. Svaki prolazak ulicom predstavljao je rizik, jer je granata mogla pasti u bilo kom trenutku. Na istočnoj obali uslovi života bili su izuzetno teški. Nedostatak hrane, lekova i pitke vode postao je veliki problem. Struja je često bila isključena, a stanovnici su satima čekali priliku da pod vatrom dođu do bunara ili humanitarne pomoći. Bolnica je radila u gotovo nemogućim uslovima. Lekari i medicinsko osoblje operisali su ranjenike uz ograničene zalihe, često bez dovoljno anestetika i osnovne opreme. Uprkos tome, pokušavali su da spasu što više života. Posebno su bili ugroženi civili. Porodice su mesece provodile u skučenim podrumima, okružene detonacijama i neizvesnošću. Mnogi stanovnici nisu mogli da shvate kako je grad u kojem su generacije živele zajedno postao mesto u kojem su nekadašnji prijatelji i poznanici sada bili razdvojeni frontom. Stari most je i dalje stajao iznad Neretve. Iako oštećen, nastavio je da dominira panoramom grada. Za građane Mostara predstavljao je znak da, uprkos svemu, istorija i identitet grada još nisu potpuno nestali. Ali rat nije poznavao simbole. U gradu u kojem je svaki dan padalo na stotine granata, čak ni najpoznatiji most na Balkanu više nije bio siguran. Uskoro će se naći u centru događaja koji će šokirati čitav svet. Tokom leta i jeseni 1993. godine istočni deo Mostara pretvoren je u gotovo potpuno opkoljenu enklavu. Hiljade civila živelo je na malom prostoru pod neprekidnom vatrom, bez sigurnih puteva za evakuaciju i sa veoma ograničenim pristupom osnovnim životnim namirnicama. Dim i prašina postali su stalni deo gradske slike. U takvom okruženju stari most je imao posebno značenje. Iako nije predstavljao bezbedan prelaz u klasičnom smislu, njegovo prisustvo davalo je stanovnicima osjećaj kontinuiteta. Dok je most stajao, mnogi su verovali da ni grad nije potpuno poražen. Most je istovremeno bio i međunarodno prepoznat simbol. Snimci oštećenog luka iznad Neretve često su se pojavljivali u svetskim medijima. Njegova sudbina postala je pitanje koje je prevazilazilo lokalni sukob. Kako su se borbe intenzivirale, stari most bio je sve češće pogođen.
Svaki novi udarac odnosio je delove kamene konstrukcije stare više od 4 veka. Početkom novembra 1993. bilo je jasno da se most nalazi na ivici opstanka. Stanovnici Mostara i novinari koji su pratili rat svesno su posmatrali posljednje dane jednog od najpoznatijih simbola Balkana. Mi smo jači, to je naš grad, tamo smo dominantniji i ono što je još gore, bolje radimo, pazite, bolje radimo, kvalitetnije radimo, moćniji smo. U jutarnjim časovima 9. novembra 1993. godine, nakon niza pogodaka, kameni luk je popustio i srušio se u Neretvu. Snimak rušenja obišao je čitav svet. Za mnoge ljude to je bio jedan od najupečatljivijih prizora rata u Bosni i Hercegovini. Trenutak u kojem je nestao spomenik koji je vekovima povezivao dve obale i različite zajednice. Pitanje odgovornosti za razaranje Mostara i rušenje Starog mosta bilo je predmet sudskih postupaka u Hagu. U predmetu protiv visokih političkih i vojnih funkcionera takozvane Herceg Bosne, među osuđenima se našao i Slobodan Praljak, nekadašnji general HVO-a. Ja znam samo pouzdano jedno, da HVO ni jedan član po nikakvoj zapovjedi nije srušio Stari most. Tko je eventualno 8.11.1993. godine gađao iz tenka Stari most, što je vidljivo na slikama koje su vidjeli, ja ni danas ne znam. Važno je naglasiti da presuda nije glasila isključivo zbog rušenja Starog mosta, već zbog šireg udruženog zločinačkog poduhvata i niza zločina nad civilnim stanovništvom. Rušenje mosta predstavljalo je jedan od najpoznatijih događaja koji su razmatrani u tom kontekstu. Pored Praljka, u istom predmetu osuđeni su i Jadranko Prlić, Bruno Stojić, Milivoj Petković, Valentin Ćorić i Berislav Pušić. U javnosti se i danas vode rasprave o vojnom značaju mosta, jer je tokom sukoba služio i za kretanje ljudi i dopremanje materijala. Ipak, njegovo rušenje ostalo je upamćeno pre svega kao simboličan čin sa ogromnim kulturnim i emotivnim posljedicama. Kada je Stari most pao, nije nestala samo kamena konstrukcija. U tom trenutku mnogi su imali osjećaj da se pred njihovim očima ruši deo istorije, identiteta i zajedničkog sećanja čitavog regiona. Vest o padu Starog mosta odjeknula je širom sveta. Televizijske stanice emitovale su snimak na kojem se kameni luk, star više od 4 veka, ruši u reku Neretvu. Za mnoge gledaoce, taj prizor postao je jedan od najsnažnijih simbola rata u Bosni i Hercegovini. Međunarodne organizacije, istoričari umetnosti i stručnjaci za zaštitu kulturne baštine ocenili su da je uništen spomenik neprocenjive vrednosti. UNESCO i brojne druge institucije isticale su da je Stari most predstavljao mnogo više od lokalnog arhitektonskog objekta. Bio je deo svetske kulturne baštine i univerzalni simbol povezivanja ljudi. Za stanovnike Mostara gubitak je bio duboko ličan. Mnogi su odrasli uz pogled na most, prelazili ga svaki dan i vezivali za njega porodične uspomene. Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, otvoreno je pitanje obnove Mostara i njegovih najvažnijih simbola. Tokom narednih godina, međunarodne organizacije, stručnjaci i donatori radili su na prikupljanju dokumentacije i originalnog kamena iz Neretve kako bi rekonstrukcija bila što vernija izvornom izgledu. Obnova Starog mosta trajala je godinama. Korišćene su tradicionalne tehnike gradnje i materijali slični onima iz 16. veka. Cilj nije bio samo podići novi luk preko reke, već vratiti simbol koji je imao duboko značenje za grad i region. Svečano otvaranje obnovljenog mosta održano je 2004. godine. Hiljade ljudi prisustvovale su ceremoniji, a događaj je prenošen širom sveta. Za mnoge je to bio trenutak nade da rane rata, iako nikada potpuno zalečene, mogu biti prevaziđene. Godinu dana kasnije, Stari most i stara gradska jezgra Mostara
uvršteni su na listu svetske baštine UNESCO-a. Time je potvrđeno da most nije važan samo za Bosnu i Hercegovinu, već za čitavo čovečanstvo. Danas Mostar i dalje nosi tragove prošlosti. Razlike i sećanja na rat ostaju prisutni, ali stari most ponovo stoji iznad Neretve kao podsjetnik da ono što je srušeno može biti obnovljeno i da simboli povezivanja imaju snagu da nadžive i najteža razaranja. Ukoliko vam se sviđaju naše priče i želite da podržite rad kanala, pritisnite like i subscribe. Hvala što pratite kanal Ratni dosije.